Uba lasting suchang uway na kikitong Iakhun hakani ke MLA election arajar arpulai Naka saw mukayaw constituency na ka All India Trinamool Congress ulabo thong banyasan bat kentiyo ya kapuli kaputhi ka koy kakya bat karep karyang habakren bat katukat ni kilap thai Khubor ulong ba ulajit ya kani ka party na marbakat kum jingyo i jong u kani ka party kan la ban wanra ya ka jinggala hapo Jylla namar watla kadang long Thymmai hakani ka Jylla handai si kiwei pat ki Jylla kalatrei ya kikam nakabenta kisok kidok bat ka jingdon kam upat ba bobon bat kawai pat kadai ka Thymmai kabala ban penbet lang ya kanu ka jingmut ne ya kikam kijam wa penmani ga wen ni ga party Trinamool Congress wa yo ki party ko am hagani ga state jong ga ni ko khamtam ni am ga rolling yo poi tha oro pa the tip look ki jam ni ki no ni nanti mam safut ke lang ki him ni party TFC Khubor yo ni to yo poi tha wa wan man go Thymmai na hai ga state nei chui wan state yo wa ku ga ching roi ching pa yang pi lum ba ni party sai ni le man go Thymmai nang yo prakhat dai lang wa em ni ga thong go wan ra ga ching ka la Jylla Meghalaya yo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.